radio agasaro kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu cyundi n'ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Natumiye Honorable Enoch Ruberangabo wahoze ari umudepite mu nteko nshingamategeko y'igihugu, akaba akomoka mu bwoko bw'abanyamurenge. Abanyamurenge bafite ibibazo muri iki gihe muri Kivu y'Epfo. Impamvu namutumiye nuko uyu munsi isa 3 abasirikare cyangwa se abitwaje imbaraga bahabwa n'ubutegetsi bo muri M23 na AFC mu mujyi wa Bukavu bagiye iwe aho atuye Inguba, basohora umuryango we, basohora umugore we. Nagira ngo rero adusobanurire uko byagenze, tuganire. Honorable Enoch Ruberangabo, ngo hayikaze kuri radio agasaro kaburaga. Murakoze Vanessa. Birumvikana icyambere nuko gukomeza muri bino bihe bikomeye urimo. Tubwire byagenze gute, niki cyatumye umufasha wawe bamusohora mu nzu, niki cyatumye urugo rwawe ruvogerwa? Sawa, murakoze Vanessa. Ndagira ngo ikigenderewe ntabwo ndera wavuze ko tuza kuvuga n'ibindi bibazo wenda bituma n'icyo cyarabaye. Ibibazo by'intambara biri hariya bimaze imyaka 30. Hari abashobora kuvuga ko iyo ari ingaruka z'intambara. Nashakaga ko tugaruka cyane umwanya munini tubuha ibibazo byugarije abaturage ba Sud Kivu, ba Uvira, bo muri iriya misozi y'iwacu no mu burasirazuba bwa Kongo. Akaba ari byo dutindaho. Icyo kibazo kuko cyarabaye, bamaze igihe badutera aho mu rugo. Nubwo njyewe ndahari, ariko hari umudamu wanje wanze kuhava, niko navuga, kuva biriya bitero bigabwe kuri uyu mwaka ushize mu kwezi kwa mbere 2025. Kuko mubizi abanyamurenge bose, haba Goma, haba Bukavu, ndetse mugabo na Uvira, banze kuhava kubera ko ari iwabo. Abagiye baragiye kuko hasigaye abanyamurenge bake, ariko abo bake mu Gifaransa babita muri batemerere, n'abantu banze kuva hariya. Madamu rero nawe yanze kuhava kuko yumva ari iwacu, ari wiwe, ari muwe. Kugeza i Bukavu hafashwe umwaka urarenga, ariko habaye mu kwezi kwa 12 nibwo umwuka wavutse wo kumuvutsa uburenganzira bwiwe bwo kuba iwabo, iwacu, iwiwe, nkuko abandi bahatuye. Cyane cyane abategeka ubu baje bavuga ngo baje guhindura amatwara, uburenganzira bw'umuntu babwubahirize. Habaye mu kwezi kwa 12 baraza, hari ku le 1er décembre, baramubwira ngo nave mu nzu. Ababwira ko atazumva kuva mu nzu ye. Barazamuka kuko iyo nzu ifite mu Gifaransa babyita za appartements 3. Barazamuka hejuru, hari za appartements 2 abari bacumusemo, babaha iminsi 2. urumva bahise bagira ubwoba kuko nyine hariya hari ubwoba.
bavamo uwo munsi bashyiramo abantu babo baragenda tugira ngo bazakomeza bagumana izo nzu zitari izabo nubwo baba ari bwo butegetsi buhari ko nta butegetsi buza bwaka abaturage amazu yabo abo bavuyemo ubwo wenda n'uwo munsi baraye hanze nuko bisa n'ibirangiye ejo bundi nyuma y'amezi ane rero baje ku ya 20 kuwa gatatu haza abasirikare n'imodoka zitatu baramufata bamushyiramo amapingu baramujyana bamufashe nka saa sita kugeza nijoro nibwo haje abana abandi hariya nta watabaye kuko abantu bose baratinya ndabyumva cyane baramubwira ngo bazagaruka ku wa mbere uwo munsi wari umunsi wa gatanu ku wa mbere arabategereza ndibaza ku wa kabiri hari umusaza uri hariya sinavuga ngo we yararindutse ariko nyine nuko we yumvaga agomba kubikora aramuherekeza ubwo nawe simbizi niba atazagira ibibazo aramuherekeza birirwayo ntibababona uce basubira ntibababona ndetse bunakeye bwa gatatu hagwa imvura nyinshi ntibagenda habaye ku wa gatanu nk'uwo baziyeho uwo mugabo witwa Emery niryo zina namenye banza ari ushinzwe umutekano hariya bamuvuga ngo ko yaba afite amasano na General Makenga araza pe arinjira mu nzu arasenya ibyo yashoboraga gusenya amagambo yavugiwe kuko ntari Paris nayasubiramo yose ariko iterabwoba ryo hejuru rikomeye cyane basohoka barimo sinzi uko nabivuga barimo bigamba ko nibucya akiraho bazamugirira nabi uwo munsi yahise hava arihisha mu bavandimwe handi ku ruhande baturanyi rero tuvugana yahavuye Imana yamufashije ari mu nzira ntitubizi niba bazamukurikirana ibyo basezeranye bamusezeranije akaza kubikora byo kumugira nabi donc ndumva ari icyo navuga nta nabindi nanasubiramo niko navuze wenda tuvuga ibindi bibazo byo muri ako karere nuko niko byagenze rero ntibashobora kwihanganira ariko mu magambo bavuze cyane baramvugaga bakavuga n'abandi bagabo benshi turi kumwe Kinshasa b'abasirikare b'abanyapolitike babatuka bagira gute ngo n'abanzi babo nuko rero uwitwa utabashigikiye muri kariya karere kuri bo ntagomba kubaho ntagomba kuhaba kubona bagenda bagafata umubyeyi bakamucunaguza bakamuzungaguza bakamuburabuza kugeza ubwo bamuvanye mu nzu urahamya ko ari uwo mubyeyi bashakaga cyangwa se ni wowe bashakaga barabivuze ko bamuzizanje ibyo birumvikana ziriya ntambara zakomeje kuza muri buriya buryo kuva 1996 1998 nizakomeje nyuma za M23 zose nje ntabwo nazishigikiye ahubwo narazamaganaga mbwira bene wacu ko ntabwo ari intambara zacu ni intambara z'abaziremye bazi icyo bagamije naho twebwe baza kutwitwaza bikongera urwango rwari ruhasanzwe nk'uko abafaransa babivuga l'histoire m'a donné raison iyo u Rwanda ruje ruvuga ngo ruje
kudufasha nk'uko mugize iminsi muzumva cyane nabyo babivuze muri trimestre ya nyuma y'umwaka ushize, kuko mbere hose igihe twasenyerwaga na Red Tabara kuva muri 2017 yoherejwe n'u Rwanda, icyo gihe nta kintu na kimwe bavuze, ariko kuva ku mwisho w'uyu mwaka ushize nibwo batangiye gukoresha izina ryacu. Yego iyindi M23 nabo bakoresha abacu muri Nord Kivu, Abatutsi muri Nord Kivu. Izo rero abanyamurenge benshi barabyanze, baracecetse gusa, baracecekeshejwe. Nanjye nicyo bashaka ko naceceka, sindi igitangaza. Izo mvuga ndi umuntu usanzwe, nkavuga ibisanzwe bihari. Uwamvuguruza yamvuguruza, ariko ntiyatera umuryango wanjye ngo aje kuwusenya, aje simbizi. No mu ntambara za mbere izo ntibyabaye, izo ntambara zindi za mbere izo ntibyabaye byo kwiyataka ku miryango, kuko wenda n'abari hariya bose suko babashigikiye n'abayandi moko. Ubwo se bazirukana batabashigikiye hariya bose basigarana nde? Usibye ko ntibabirukana iwabo, ntibagomba kubirukana iwabo, ni iwabo. Turagerageza kureba ikibazo cy'abanyamurenge, ibibazo bahura nabyo ntitubishobora. Turahera muri iyi myaka 30 ishize kugeza amagingo aya, ariko mbere y'uko tubigeraho unyemerere nkubaze. Uvuze ko hari abanyamurenge n'ubundi bari aho ngaho muri Kivu y'Epfo, nubwo bwose batavuga ariko bitasobanura yuko bakigica umutwe wa 23, ariko hari abanyamurenge bari mu mutwe wa M23 nariya huriro AFC, urabazi barimo. Abo ngabo bo ikibazo nk'iki cyawe kigeraho kibangamira ku buryo bugaragara uburenganzira bwa muntu, mbese bo barakizi, bakibona gute? Bagira ubwoba bwo kukivuga, barakirengagiza, cyangwa se bakora nka wabandi ngo ntibindeba? Ntabwo muri izi ntambara za nyuma ntabwo nakunze kuvuga abantu n'amazina yabo, ariko ngo kuvuze barazwi. No kubarenganya barabizi. N'icyo gihe cya mbere mu kwezi kwa12 twarababwiye bamwe bavuga ngo bazareba, ariko nk'uko tuzi bari hariya nta bushobozi bwose bafite, gusa bafite responsabilité politique ku karengane kakorerwa abanyamurenge cyangwa kubikorerwa abanyamurenge. Bafite responsabilité politique kuko baje kwiyambika intambara itari yabo, badafitiye control. Hanyuma ibibabera mu maso bimwe wenda biranababaza, ariko nyine kubera ko bavyemeye gutyo kandi inyungu zabo nibo bazizi, kuko ntacyo bohindura kubibera ku bikorwa nk'ivyo. Hari n'ibikorwa byakorewe n'ayandi moko, uribuka bagifata, haribuka ibikorwa byahabaye zo gutwara amamodoka y'abantu. Hari abapasiteri babivuze nabo batabasha gucicika hariya. Hari n'andi mazu, ntabwo ari yanjye gusa, hari n'andi mazu babohoje. Ibintu zo kubohoza muri kariya karere bimaze imyaka 30 bikorwa, nuko kubohoza n'abandi nabo nuko nguko barahari, ariko ntacyo bakora. N'uwabitekereza ntiyabibwira undi. Barahari rwose bitabashimishije. Bamwe bari no muri iyo M23 wenda, ariko wenda bagasanga babigezemo ntacyo banahindura. Ngira ngo nuko niko bifunctiona hariya. N'abariya babikoze, uriya uwo mugabo nkubwiye bavuze wageze hariya,
hariya ntibanakora, ntabwo babikora ku giti cyabo, yumva wenda ariyo politike yo gusenya bamwe muri twe ishyigikiwe n'ababatumye hariya, nabyo birashoboka. iyo urebye magingo aya ikibazo cy'abanyamurenge, hari abanyamurenge birumvikana bari ku ivuko, aho mukomoka mu misozi miremire ya Murenge, aho za Uvira, aho za Fizi, aho za Mwenga. Hari n'abandi muri mu kazi birumvikana munatuye Kongo. Umuntu ni nko mu Rwanda, umuntu atura aho ashaka. Hari abatuye aho ngaho i Kinshasa, hari abatuye i Kananga, hari abatuye Lubumbashi, hari abatuye Katanga, hari abatuye Mbujimayi, mutuye henshi. Mbese ariko hari n'abanyamurenge bari mu bihugu byo hanze by'i Burayi, Amerika, Australia na Oceania, ntaho abanyamurenge batari. Mbwira ikibazo cyanyu, ibi nkunda kubigarukaho, kuba mutakibona kimwe, kuba mutakivugaho rumwe, ntabwo ari cyo gituma mukomeza kwibasirwa, mugakomeza kuba hagati y'ibibazo mutigeze mwifuza, mutigeze mutera, kandi mukaba ari mwebwe bigiraho ingaruka. Yego, mu ruhande rumwe ni uko ubivuze, kutavuga rumwe, kunyuranya. Hari ikintu njyewe nza mvuga tutanyuranijeho, ni ibyatubayeho. Ibyatubayeho mu mateka yacu muri Kongo, kuko buri bwoko bufite ibibazo byabwo, ariko nkatwe abanyamurenge haba kera muri colonization za 60, intambara zahabaye tugasenya nka kuriya bimeze ruguru tukavayo, n'intambara za politike zaje gukurikira, n'intambara izi rero z'amasasu zatangiye cyane 96 kugeza ubu. Hari ikintu tutanyuranyaho, ni ibyatubayeho, impfu zatubayeho, urwango rwatubayeho, icyo ntitukinyuranyaho. Usomye no mu nyandiko twandika, usesenguye ntiwasanga ko hari icyo tunyuranyaho. Twanyuranije igihe cyo kuvuga ngo tugire gute, dutabarwe nande, tugire gute. Naho ngaho zatangiriye 96, cyane cyane 98. Bamwe nkatwe tukavuga tuti mwe twicare, abaza kudufasha tubereke icyo badufasha, kuko cyane 98, kuko mbere yaho twagiraga ngo abaje u Rwanda igihe rwaje kudufasha, iyo myaka 2 ishize dusanga baje mu nyungu zabo, wenda birumvikana zidahuye n'inyungu zacu, ahubwo baje no kwatsa umuriro mu bibazo byari bihari. Icyitwa igisubizo cy'icyo kibazo ngo tugire gute, dutabarwe nande, nicyo twanyuranijeho kugeza n'ubu. Nicyo gituma n'abantu baje hariya Goma ngo bafite igisirikare mu Minembwe, ngo abana birwanagaho babahindura umutwe wa politike wo gufata ubutegetsi. Minembwe bayigira urugamba rw'ibihugu, ibyo bihugu bitirirwa ibyo bihugu ariko bitirirwa M23 ifashwa n'u Rwanda, ariko banza u Rwanda rwaranze gutabara Minembwe kugeza n'ubu. Izo politike rero turazizi, ni politike zo kudusenya. Abana bari hariya babakoresha intambara y'amoko, abana bari hariya ibo babinjijemo ikintu cyo kuvuga ngo ko bararwana n'umubembe, ko bararwana n'umufurero.
tukababwira tuti ntabwo tuzarwana n'ayandi moko ngo bishoboke, tabora izo mbaraga ntazo dufite, ntabwo twarwana na leta ngo bishoboke, izo mbaraga ntazo dufite, ntugacwa mwe twicare tuganire n'andi moko. mbere yuko Niyo leta uko imeze kose tuyegere uko niko twavugaga n'abariya bacu ubu ngubu bari hariya barimo bavuga ariya magambo, igihe twari kumwe hano Kinshasa nuko twavugaga, tukavuga ngo nta mbaraga dufite zo kurwanya leta, ariko tuyegere leta, tuyibwire ibibazo byacu, twegere amahanga tuyabwire adufashe. Yumvise na leta yacu ko igomba kubona igisubizo cy'ibibazo byacu, ariko hakaba abandi nyine bisunze intambara, bisunze abataje kurwana izo ntambara, baje mu ntambara zabo. Hariya Minembwe ubu ngubu hari intambara z'ibihugu, ntabwo ari intambara y'abanyamurenge, ni intambara z'ibihugu zizamara abana bacu bahari. ariko uravuga yuko hari abantu batigeze bazanywe no gutabara abanyamurenge. Nakunze kwakira kandi nkunda kumva kenshi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yafashe ijambo avugira mu banyamurenge, akavuga yuko bageramiwe, akavuga yuko amadrone yabamaze. Ntekereza yuko abatwaje ijambo abavuga mu izina ry'u Rwanda ndetse ni Washington yarabavuganiye, akavuga ati abanyamurenge ikibazo cyabo baricwa, ayo madrone nibo yica. Kandi abanyamurenge nabo ubwabo, nkunda gusoma amatubite iyo ntavuganye nawe, nta muhamagaye no akunda kuza mu kiganiro hano mu izi Nyarugabo, baravuga ati ndatabariza abanyamurenge. Akunda kubivuga iyo hagize drone haseruka, aba yabimenye akabivuga. Abo bose ni abantu bagiye babatabara kandi ku buryo bugaragara. Hari ikintu bavuga mu Gifaransa, kuba pyromane ukongera ukaba sapeur pompier, simbizi uko nabisobanura. Ubwo wavuga ko ni nk'umuntu watsa umuriro akanazana kizimyamoto. Yego niko bakoze, niko bakora hariya, reka wenda navuze ko njyewe ntashakaga kuvuga amazina y'abantu. Yihorere ntuyavuge n'ubishobora ntacyo bitwaye. Umva rero Veniste, Minisitiri Nduhungirehe, igihe uzamumbarize icyatumye bohereza Red Tabara y'Abarundi, abari bashatse gukora kudeta i Burundi bakajya i Rwanda, agusobanurira uko bakoranye n'amaserivisi ya Kongo y'icyo gihe, bohereza Red Tabara hari iwacu, misiyo yari ifite 17 igatangira kudusenya. Unamubaza aho Red Tabara iri, umubaza icyo gihe yasenyaga abanyamurenge, icyo yavuze we Minisitiri Nduhungirehe. Wongera unamubaza impamvu kuri none, ibyo bibazo ndagutumye uzabimumbarize, kuri noneho bavuga ngo baje gutabara abanyamurenge, barohereje Red Tabara irimo abahutu n'abatutsi b'abarundi n'abanyarwanda, ikaza igakorana na za mayimayi hariya bakadusenya. Icyo bakora rero barabizi no gukomeza kuduteranya n'abo basanze dufitanye ibibazo. U Rwanda rwaraje rusanga dufite ibibazo bikomeye byo kutwanga, byo kutatwemera. Mu gihe bakora biriya rero barabizi ko barimo basenya n'akari gasigaye gato ko kuzabana n'abanyekongo. Kandi abanyekongo
abanyekongo bose ntabwo ari amashitani, oya, harimo abayisiremisite nibo twahoraga turwana mu buryo bwa politike ndetse na za mayimayi hariya, ariko twabonye icyo u Rwanda rwadukoreye mu myaka 2 ya FDL, turabizi, abanyamurenge barabizi. Agasaro Kaburaga. None se kuva iyi ntambara yakongera kubura, si ubwa mbere ibaye, si ubwa mbere abanyamurenge mugiriye ikibazo mu ntambara zibera muri ako gace mutuyemo, imibanire yanyu n'andi moko, ndavuga abo bashi, abo bafurero, abo barega, abo banande, abo bose mwari mumaze imyaka amajana mubana, iyi ntambara yagize, izi ntambara zagize zihe ngaruka ku mibanire yanyu? Mbese magingo aya mubona byifashe gute? Mubona muzabirokoka? Mbese ijwi ryanyu murangururira aho ngaho i Kinshasa musanga koko rishimangira ubwo bumwe mwifuza? Abanyamurenge bazitwara bate ayo moko niba atabemeye kubera yuko mujya mu ntambara mushoyemo cyangwa se mwishoyemo? Ayo moko uvuze twarabanye kuva kuri basogokuru, ibibazo biraba nk'uko nabivuze simbisubiramo. Abanyamurenge baragenda barahunga, kandi abanyamurenge ntabwo bose bahunze intambara, ko nukuri nako kubaho, ariko twebwe tukavuga ngo nta handi twaca, nta ntambara yadukemurira ibyo bibazo, nta ntambara n'imwe yadukemurira ibyo bibazo. Izo turabivuga tukabisubiramo, intambara aho kubikemura zirabyongera. Niba abanyamurenge bari Kinshasa nk'uko wabivuze n'ahandi muri Kongo, uretse hariya hafashwe n'u Rwanda n'ababafasha, niba bahari ntabwo bahari kubera ko bafite protection y'u Rwanda cyangwa y'undi wese, nabo bene wacu nyine bakurikiye u Rwanda. Bahari kubera abanyekongo benshi bemera ko twubana, benshi pe. Niba Kinshasa ifite hafi miliyoni 20, niba hari abanyamurenge barenga 200, ntabwo ari ku mbaraga zabo, ni ukubera ko hari abanyekongo batari abayisiremisite batuma dusohoka tukagenda ku mirimo isanzwe nk'ahandi hose, uretse igihe habaye umwuka mubi w'abanyapolitike. Barahari abo ngabo twirirwa turwana nabo, twirirwa tubamagana, hari inyandiko mubona. Twebwe tukaba dufite icyizere gikiye mu mahoro. Abafite icyizere gikiye mu ntambara, cyane intambara baje gufashwa n'ibihugu bidafite kudufasha, bidashaka kudufasha, twebwe tukavuga ngo icyizere cyo mu mahoro, hamwe n'abandi banyekongo bashaka amahoro kuko barahari, nicyo twebwe tugifite icyo cyizere. Ariko bafite icyizere turabyumva, turabibona mu marezo sosiyo ngo bafite icyizere ko intambara, mugabo bafite n'abahanuzi mu matorero ngo bahanura ko intambara izagenda ngo ikabaha igisubizo. Mbese jewe nkavuga ngo n'Imana yo mu ijuru, simbizi niba intambara z'icyo abantu zatubonera igisubizo twebwe gusa tutari kumwe n'abandi banyekongo. Mbese utandukanye ute umukongomani w'umunyamurenge n'umukongomani w'umututsi? Umututsi w'umukongomani n'umukongomani w'umunyamurenge ni abakongomani kimwe n'abashi n'abandi, ni abakongomani. Sinumvise icyo kibazo cyawe, sinacyumvise. Ndashaka kuvuga mwebwe abanyamurenge mukomoka aho muri murenge,
muri abakongomani mbere yo kuba abatutsi. Abakomoka iyo za Masisi ni abatutsi b'abanyekongo. yego Nicyo nshaka kumenya, iyo urebye musanga muri umwe, kubera yuko u Rwanda iyo rubaburanira, iyo ruharanira ko mugira amahoro, ruvuga yuko rubona ko abatutsi b'abanyekongo, kandi abanyamurenge namwe muri abatutsi, bati abatutsi b'abanyekongo barageramiwe, bafite ikibazo, rwaza kubatabara, mwebwe mukavuga muti reka da, ntabwo dushaka ko dutabara, nta kibazo dufite, ahubwo abasirikare bawe, abantu mukorana nibo batwica. None se u Rwanda ruzakora iki mu gihe rubatabara muti ni wowe utwica, kandi bamwe muri abo batutsi b'abanyekongo bavuga bati ahubwo u Rwanda ngwino udutabare? Urumva aho ikibazo cyanjye kiri? reka wenda nanjye ndagusubiza nsa n'ukubaza. Wowe uri umunyarwanda, uzi ko mu Rwanda hatakiba politike y'abatutsi n'abahutu. Unabivuze hari amategeko yaguhana. Ariko u Rwanda rero rukavuga ngo noneho rurakora muri Kongo intambara yo kurengera abatutsi kontre abahutu. Se abandi banyekongo bose babaye abahutu. Hari umugabo wa Nord Kivu twigeze kuvugana muri 2022, arambwira ati hariya muri Nord Kivu intambara ihabera, bari abana b'iwacu mu mutwe wabo bumva ko baje kurwanya abahutu za FDLR, ibintu nk'ibyo. Donc intambara y'u Rwanda y'abahutu n'abatutsi, y'amateka y'u Rwanda niyo bazanye iwacu. Ikindi cya kabiri nkubwira, mu ntambara ya mbere ya FDLR koko abanyamurenge benshi bibwiraga ko baje gutabara, ariko mu mezi 7 ya FDLR gufata Kinshasa, ubwo nibwo abanyamurenge benshi cyangwa se bose uretse wenda nyine bene abo ntibabura, nibwo bakuye amaso basanga u Rwanda rwazanywe n'inyungu zarwo. Nibwo burya rwageze Kinshasa ruravuga ngo umunyarwanda baye chef d'état major wa Kongo, tihari habuza abasore, niba ari n'abatutsi ba Nord Kivu bari bahari babawufiye bize, hari na bamwe baje no kuyobora igisirikare gihari ubu bari bahari. Ariko izo zose zari démarche zo kudusenya no kuduteranya n'abandi banyekongo n'abandi basirikare. Intambara itangiye 1998, ukuntu abasirikare n'abaturage bapfuye muri Kongo n'imfu bapfuye, izo zose zatweretse ko nta na kimwe cyo kudutabara cyari gihari. Twafushije abana benshi bari hirya no hino. Abanyarwanda baturutse intambara irimo iyo objective yo kutugira impamvu y'iyindi ntambara itangira. Izo rero nibyo abanyamurenge banze. N'ubu nkomeza kuvuga ko abanyamurenge benshi ntibashaka iriya ntambara. None uko niko bimeze. Niba badashaka iyi ntambara ariko bakayirwana, barayirwanya banyakugendera makanika, na n'ubu iracyarwanwa n'abandi basirikare, ndavuga kuri babandi bari muri twirwaneho, ariko hari abanyamurenge bari mu gisirikare cya Kongo. Ubu ngubu uwungirije umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ushinzwe ndetse n'iperereza n'umunyamurenge General Masunzu, abantu baramuzi. General Gasita nawe arimo, ariko abo ngabo nuko aribo tuzi, imvuza abo tuzi, ariko hari abandi babakoloneli benshi b'abanyamurenge bari mu ngabo za Kongo kandi barwanirira igihugu. Tugere ku
kibazo kivugwa magingo aya. Biravugwa yuko ingabo zimwe za AFC 23 zirimo ziva mu birindiro zikajya mu bindi, abandi bo bakabwira ibyo ni bivugwa na AFC ivuga yuko iri muri gahunda yo kuvana ingabo hamwe izohereza ku bindi birindiro. Abandi bati ubu ni amasezerano ashyirwa mu bikorwa, turimo turubaka icyizere, turava n'ingabo mu duce utunutu tukagira ahandi tuzijyana. Ntabwo birasobanuka neza, mwebwe mu bikurikirana hafi cyane cyane ko hari ibivugwa yuko hari n'izaba zasubiye aho zari zaraturutse, ndetse zimwe zikaba ziri muri iyo misozi miremire ya Murenge. Ayo makuru murayazi, mwebwe mu bikurikiranira aho ngaho i Kinshasa mubibona mute? Iby'ingabo zigenda ziva ahantu zikajya ahandi, ibyo bimenywa n'aba birimo na za etamajoro zabo. Igihari ni uko ari amasezerano ya Washington, Amerika irimo ikora za presiyo. Ubu mu kwezi ndagira no ku kwezi kwa gatatu gutangiye cyangwa kwa kabiri kurangira, nibwo biriya bihano za Amerika bihana igisirikare cy'u Rwanda, ndetse bagahanisha na za visa Departement d'Etat. Twibwiraga ko wenda hari ikizakomeza kujya imbere, kuko n'ubundi nk'uko zabaye mbere 2002 u Rwanda mbere hose niko rukora, rwarabihakanaga, nyuma rukemera buke, bwaca tukabona bavuyemo ku mugaragaro, ariko batangira barabihakanaga. 2013 kuri M23 ya mbere nuko kandi byagenze. U Rwanda ndiruza ba muri Kongo iteka ryose. Uko niko nizera. Gusa nyine hari n'abategereje ngo hariya hazacikamo bahagira igihugu cyabo, ndetse bamwe kumva bigiye n'ibintu bisa n'idini, bakanabisengera igihugu cyabo, bigasa nk'aho ari igihugu ngo cy'Abanyamurenge gusa, kandi barimo bavuga nyine ko abandi bose batwanga. Dutegereje ko izo izasinywe mu masezerano bishyirwa mu bikorwa, ibindi byo kandi abazabikorana n'u Rwanda nta AFC hariya hari n'amazina agoye. Zatangiye ari M23, nyuma baza gushiraho AFC. Hariya hari abagabo b'iwacu nabo bagize ikindi ariko kitaba mu nyandiko, MRDP twirwaneho. Hariya habaza za scenario, ibintu bisa n'imikino y'amazina. Noneho byabaye mbere hose bakoraga ikintu kimwe, ari umunyekongo uzanye ishaka ryiwe akarishyira ku ruhande akinjira ariko AFDL yo yafashe Kinshasa, nta na perezida igira. Kabila yari porte parole gusa, nta yindi structure yahabaga. RCD iraza, M23 ya mbere, CNDP iraza, ariko ejo bundi rero hariho superposition y'ayo mazina. Izo biyitirira barabyiyitirira, ariko bene nyirazo naba bafite bariya n'abakozi. Hari ibyo bababwira ngo bavuge, hari n'ibyo batababwira ngo bavuge. Nuko nguko, ariko
ikibazo kiri hagati ya Kongo na Kigali, naho ngaho bizakemukira. Nibidakemuka naho ngaho bizaba zananiranye. ku banyamurenge bakumva muri kano kanya, atari abanyamurenge gusa ariko n'andi moko yo muri iyo ntara ya Kivu y'Epfo, wabereye umudepite uhagarariye mu nteko, abo bakumva bose n'icyo bababwira, n'ubuhe butumwa ubahishiye buganisha ku busabane bakeneye kugira ngo bagire umutekano urambye? Murakoze. Nubwo hari abababaye kuruta abandi, kandi buri muntu wese amenya umubabaro we, niko na Bibiliya itubwira, nta muntu umenya umubabaro w'undi. Amoko hariya yarababaye, wenda hari amoko yababaye kuruta abandi, ariko amoko yacu yose yarababaye, cyane cyane ku nivo y'amoko y'abaturage hari iwacu. Nta kibazo kibaho. Ikibazo kiba iyo uzamutse uja mu bantu batuye Uvira, vile ya Bukavu kugeza Kinshasa, abo bita inshabwenge zimwe na zimwe, nabo si bose. Nicyo gituma n'abariya bafashe Bukavu na Goma bataraza, abanyamurenge bari hariya n'abatutsi bari hariya. Izo rero nibyo tubahamagarira, dukomeza kwamagana hamwe abazana amacakubiri, abazana disikuru ihembera kumara abandi. Barahari, twarabavuze n'amazina, twarabanditse, hari inyandiko zihari. Abo ngabo tugomba gufatanya. Niba abanyamurenge tudafatikanije n'andi moko, nta kindi gisubizo twabona gicyahandi. Tugomba kwegera ayandi moko, kandi barahari abantu bazima babarimo, tukicara hasi n'ubutegetsi tukabwegera, bukaba ubutegetsi bwegereye abaturage. Hari ibyo perezida yigeze kuvuga, Tshisekedi yamagana disikuru de hene, ariko ukabona bidakorwa. Ibyo rero twebwe dukomeza kubikoraho, tubwira abandi bategetsi, tubabwira ngo perezida yavuze gutya, ibi bintu ntabwo muzubahiriza. Ibindi rero twebwe nta rusasu dukoresha, nta zindi mbaraga dufite, kuko abaturage bariya abaturage nta zindi mbaraga bafite, kandi nta kindi gihugu kizaza kubakiza kuko ngo kibafitiye imbabazi. Honorable Enoch Ruberangabo, umaze imyaka igera kuri 15 nkurikiranira hafi ikibazo cy'abanyamurenge, ariko ikibazo nakunze kugira buri gihe iyo mvuganye namwe banyamurenge, ubu ngubu turavuganye urahungaho uri Kinshasa, ariko ubu ngubu ntazabura uri Mwenga, uri Fiji, cyangwa se uri muri Amerika cyangwa se Ubwongereza, uzampamagara mbwira ati ariko nanjye ndashaka ijambo, urishatse ndarimuha, birumvikana. Ariko iyo nshatse kubahuza mwese, ngahuza uri Kinshasa n'uri mu kandi gace, habamo icyo kintu cyo kuvuga ngo uriya sinavugana nawe kubera yuko ari Kinshasa, undi ati sinavugana nawe kubera yuko ari kumwe na Kigali. Mbese ubu n'abanyumva abanyamurenge baza kumva kino kiganiro, muzashaka kanya muze tuganire. Ni iki gituma mudashobora kwicara hamwe ko mbere twabatumiraga ibibazo mukabicocera hamwe? Ni iki gituma mudakora nk'uko Rukema yigeze kubikora, akaza mu kiganiro? Ndibuka yuko yahuye na Honorable Nyarugabo. Mbese kuki mutajya mu biganiro mpaka, mutarebye ngo uriya ari Kinshasa, uriya ari kumwe n'u Rwanda, ngo mujye hamwe ibibazo byanyu mu bicocere hamwe, nimba tumira muze? Niki gituma muticara hamwe ngo mubyigire hamwe? Simbeze muri iki kiganiro ngira ngo nta muntu watumiye nanze. Ntawe natumiye rwose, wowe nagutumiye wenyine kubera ko nifuza kaguha umwanya kugira ngo tuganire kubera ibibazo urimo, ariko urabisohokamo nk'umugabo, ariko ngira ngo unatange impanuro y'inararibonye.
ndagira ntabwo uretse nanone ntabwo urantumira mu kiganiro n'undi ngo ntange mvuze ayo magambo uvuze ngo sinshaka kuvugana n'utavuga rumwe nanjye. None se niba ndavuganye n'utavuga utumva unyuranya nanjye nzivugisha njye nyine? Ibyo ntibishoboka. Gusa hari ibintu kandi si twe bibayeho gusa, ngubu niko bimeze. Hari ibintu biri muri za rezo sosiyo, twebwe turashaje. Hari abantu b'abasore bari mu bintu by'amarezo sosiyo birirwa batukana. Umuntu rero ntiyava muri izo, nanjye sinamwemerera ngo araje hano noneho wavuye iriya mu marezo sosiyo, araje ahangaha ngo tuvugane, nitumara kuvugana yongera asubira iriya, ibyo tuvuganye agenda abishyire mu marezo sosiyo, abihindure, akore twakupire tw'amagambo, atangire anyandagaze. Ibyo nabyo birahari. Ariko uretse no kuri iyi radiyo yanyu hari n'izindi koko bamwe banze ntabwo ari nje ubavuga amazina, ibyo ndabizi. Uretse ko ibikenewe yego n'impaka kuri za media nyine zisanzwe zitari ziriya zo gutukana, birakenewe gutanga ibitekerezo. Ariko ibyo dusaba n'ibyo tuvuga ni ukwicara abanyamurenge tukavugana. Za division politike no mu yandi moko zirimo, ariko hari abicara bagakemura ibibazo, cyane cyane iyo biri mu izi ntambara z'amoko. Mu myaka ishize izo porogaramu zari zihari, izi ntambara ngo zogogoze gutya akarere bamaze kukogogoza nk'uko babyivugiye, biragorana kuko n'izo division ziturimo nyine zishingiye kuri abo ngabo bavuga ngo baje kudufasha, kandi atari cyo kibazanye, bazanywe no kuza kudusenya. Ibyo rero haba muri za media hari impaka zubaka, hakaba n'izindi mpaka zisenya, nazo ntacyo zimaze. Ariko nizere ko kuri iyi radiyo yanyu ibyo bitahavugirwa. Hari impaka zisanzwe z'ibitekerezo, igitekerezo ku kindi, kandi nyine intego ari ukubaka. Iyi ni radiyo ishyira imbere ubusabane, ni radiyo itari ibyo wita social media, ntabwo ari radiyo ikorera kuri izo mbuga nkoranyambaga. Ni nacyo cyiza, turumvikana muri ako karere kose kuri FM ku maradiyo menshi atandukanye. Urumva rero tuba dufite miliyoni z'abantu badukurikira bakeneye amakuru asobanutse, amakuru yunga, amakuru ayunguruye. Honorable Enoch Ruberangabo, nyemerere nongere ngushimire kwa waduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku kibazo cy'abanyamurenge ndetse n'andi moko muri kino gihe igikomereye akarere, igihe cy'intambara. Ngushimire kuba waduhaye inama ku byerekeranye na AFC 23 ku makuru avuga ko ishobora kuba yatangiye kuva mu birindiro byayo, ariko ijya mu tundi duce twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukaba twanaganiriye ku bibazo umaze iminsi uhura nabyo nk'umuryango. Nibutse yuko umufasha wawe, madamu wawe, ubu ngubu yavanywe mu nzu mufite mu mujyi wa Bukavu mu gace ka Nguba, niho mwari mutuye. Guhera ku wa gatanu w'icyumweru gishize, umufasha wawe akaba yaravanywe mu nzu na AFC M23. Watubwiye yuko byakozwe n'umugabo witwa Emery, watubwiye yuko ashobora kuba afitanye isano na General Makenga, umugaba w'ingabo za AFC M23. Kumvana mu nzu bikaba byari byaratangiye kuva mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, ubwo bazaga bagakuramo abantu bahakodeshaga ibyumba, amapartuma abiri yari arimo agafatwa na AFC M23. kandi nk'uko bivuga
batishyura ubukode, none inzu yose uravuga yuko bayifashe. Nongere ngushimire cyane kuba wabonye akanya ko kuganira na radiyo Agasaro Kaburaga. murakoze Vanessa.